zašto te agencije koje kupljuju prava za takve utakmice ih organiziraju na neutralnu i protiv Brazila, ali to se prvenstveno odnosi na vratara. Evo sada je opasno, to je Vilja, centar šut, 1 nije 0. Ili nije iza gola otišla lopta, ali rješenje. Dobro je našo Šimića. I nema zaleđa. Nema. Klasnić je tu u sredini, je Niko Kovač samo. Niko Kovač i Pablo ispred njega i Pujol je gurnu korner. Ovo je prva dobra prava akcija. Napravili u stvari najkonkretnija do sada, a sve tri smo napravili preko desne strane. Upravo gdje Jerko Leko ide. Niko Kranjčar. Autogol, Pablo. Odlično. Hvala Pablo. Ovaj lagani pritisak je urodio plodom. Nekoliko odličnih centar šuteva Nike Kranjčara sa ove desne strane, što do sada nije bio slučaj. Moram reći da je loše izvodio kornere do sada. Sad je izveo 3-4 centar šuta. Izvanredno stvoren je malo pritisak i Španjolci su smušeno. Ove koje su problematične iz zadnje linije Vilja. Sad Joaquin je tamo. Joaquin i srećom da ono što smo... Prekršaj je suđen nad Raulom. Vilja. Ponovo nismo koncentrirani. I opet vratnica. Vilja snalo. Ruka. Suđeno je igranje rukom. Kako se može iz jedne obrane koja je u kvalifikacijama igrala jedan perfektan sustav, primila minimalan broj golova, strane se puno više igra. Babić i Salgado Salgado je ostao s loptom. Salgado, opasno je Salgado na Čavija udarac i u pretiklostu dobro po Lutoru s pomoć Leke. Tu je sada Niko Kranjčar, vidimo hoće li dobro odigrati. Tu je Klasnić, dolazi Niko Kovač. Klasnić iz prve i brani Reina. Da, ovo su Klasnićeve situacije. Ne tu paze na vratare. Muška igra. Joaquin, Reyes, nišanio, ali srećom nije dobro na nišanio. Dobra akcija Španjolaca, Reyes je ciljao, kao što si rekao, nišanio, a očito je da se pazimo toga i da su igrači... Samo Leko ide napred, Jerko Leko, dobro, odlično, 2-0, bravo, ovo je akcija. Zaleđe je svirano. Ma nemoj mi reći. Da, Klasnić je izgleda bio zaleđe. Šteta, izvanredna akcija. Ovo je akcija super bila. Pa sudac je bio u dobroj situaciji, sigurno je vidio. Je zaleđe, budemo pošteni. Možda i manje, ali zaleđe je. Ali na širokom prostoru Vilja je odapeo, ali srećom po nas posrednje. Još jednom Joaquin, pa Xavi Alonso. Kako je ostao. Sam to nije. I on nema taj osjećaj da mu igrač ovdje može doći iza leđa na ovoj drugoj, vidite. On je bio totalno neprirodno okrenut u ovoj situaciji. To je situacija u kojoj mora vidjeti i loptu i protivničkog igrača. On ga u ovoj situaciji ne vidi. Evo sad vidimo. Da. Ostao je napred. Tu onda i u prednosti. Dobro vraćeno na bok, na Leka. Dobra lopta. Tu je Kranjčar i nije gol. Canizares brani. Evo da pogledajmo ovaj udarac Nike Kranjčara u sam donji kut. Bila je unutra izgleda. Ne, nije cijelim obujmom. Da vidimo još jednom. Bila je cijela unutra. Čuli ste i mišljenje Čire Blažića, izgleda da... Čitava je lopta unutra bila. Španjolska 0, Hrvatska 1. Točno. Ali režiser insistira na tomu. Da, čitava je. Pernija. I nezgodan gol. Odbila se lopta od nekoga u živom zidu ili od nekoga Španjolca i to je 1-1 potpuno promijenila smjer. Stipe nije više stigao se vratiti. Pogledajmo da li u koga da. U Igora Tudora je udarilo. Da. Od živog zida, evo ga. Od Tudora u sam kut. Pa moram reći, nije mi prvo jasno. I izvukao se van Niko Kranjčar. Kranjčar proba promijeniti stranu da prše. Leko je to stisnuo. Jedanesterac. Pa sad smo komentirali tako. To je... Čisti jedanesterac, nema govora o tome. Šimunić vuče, navlači Serhija Ramosa. Torres, čvrzavat, zvali su ga El Niño. I bravo, Stipe. Brani još. Još jedan brani. Brani od Luisa Garcije. I ostao je neiskorišten jedanesterac.
idemo im dati gol. Opasno je bilo ovdje izgubiti loptu na lepo. Dobro gledali za Bošnjaka. Za Bošnjaka. Bošnjak u velikoj šansi. Bošnjak i ne zabija. Bošnjak pokazuje da je bio povlačen ka prilika. Fantastična akcija, kombinacija Babića, Luke Modrića, Ivana Leke. Na kraju završeno sa izvanrednim pasom Ivana Leke na Ivana Bošnjaka koji nije bio dovoljno priseban u ovoj situaciji. To se mora postići zgoditak. Mora, ali vidiš da ipak je stigao ga gurnuti s leđa laktom malo Sergio Ramos. Precizna lopta niska. Opasan udar Xavija Alonso. Dobar Koleko. Malu atrakciju i evo sada neugodnog napada Sergio Ramos ide naprijed. Sergio Ramos sasvim sam je Torres. Torres vara jednoga, Torres vara i 2-1. Torres 2-1 u sudačkoj naknadi u 93. minuti. Eto kako se prima gol, takav smo zabili u sudačkoj naknadi debelo. Sergio Ramos je povukao, ispao iz igre Mario Tokić i Torres ubojita ta njegova ljevica. Pazite kako izbacio i Tokića i Šimunića iz igre. I bilo bi pošteno da Balaban pogodi, ali to je naravno jako teško. Bez pune koncentracije ta lopta ide visoko. Utakmica je završena pobjedom Španjolske, dakle u svjetsko prvenstvo ulazimo sa 2 uzastopna poraza, ali to ne mora biti ništa katastrofalno, ništa posebno za